ngasi numida waram phongkiba tongan tonganba Manipuri siphongsing amasung thokkiba thawdo wathoksingdagi maruoibi ipausing miyamna thamjagi hanmada panam pausiyedagi lokosaraga August 13 dagi NIT 37 na matam kaktaba economic blockade koukhre tawbam village phauduna sieliba irang turel mathakta sariba Foreign RCC thongna sokalaba mafamsingi khunjasingna lengakta taliba demand sing thabakto onthoktrabadi lakliba August 13 gi ahing nongyai National Highway 38 Imphal Jiriba lambida matam kaktaba economic blockade chatharagani haina None district ki manungsana leiba tawbam khulgi khunjasingna lakthokre tawbam village authority digi phangwa pawgi matungina hiramasiga mari ledana lenga amadi NSITCL da memorandum pishin lekhrabani adubu ngasi fawwa lengana thaba amata lokholakpa leitri NSITCL regional office ki executive director da tawbam khulgi khunjasna pishin kiba memorandum aduda palliba wafam singi manungda thong osi sana lambi kakpada yawkraba imungsingda pifam thokpa compensation pithokpa talbam khul amadi gangram khulgi soklaba lambi sing semba irang turelda tasinduna leiriba belly bridge asi lathokpa amadi pillar haibara sangkiba laingoigi reimburse tawhanba haiba wafam yori taliba wakatching asi hayang phawgi manungda lengana thabuk to onthoktrabadi August 13 dagi economic blockade sing khongjang sangsilagani haiba wafam sa thamlakli atopa paw mana NIT Manipur gi recruitment athingba thamle NRFM NIT Manipur gi recruitment athingba thamle haina National Revolutionary Front Manipur NRFM na thadorakpa chirol amana phongdorakli Sirol Sinhai National Institute of Technology NIT Manipur Department Asigi Director Professor DBLN Somaya Yulu Register Professor Tomba Madi Makoy Kusamnari staff Singi Maral Kangdo Palohe Department Asi Aswebana Pikhali Director Amasum Register na Tawning Tawduna Institute Si Mutpaga Pankak Wari Say Sigi Zunamada Joint Tawudangari Director na Recruitment Kakta da Miyeng Thamduna Lady Ishing na tha ahumari hena thumjeluraba campus asi yengsinbagi muhutta mark lakpaga ozagi interview ama pangthoklamle MU da professor pandegi matam yamna sauna sena kiba professor tomana NIT gi register gi pham house hujupuri professor tomana kanas tanadana campus asida nauna semga sagaliba water body sigi kapthorakpa laikom lainang kapsinbagi ayapa pithoklami ahen mamiyeng sangduna thijanwada khangle madudi director amasum register na thawoidaba haibabu covid matamna tawkiba adugumna online class tawduna engineering tambadu fogita hale hauji classroom ayamba amadi hostel lambi pumba ising thumduna lerakku kuire masi register na thogan bani haibigi khudamoidi register na kutsabi kharaga manaraga tawning mamongda kusirasi tawdun leramle NIT Manipur asi register chamber dagi oza kharaga magi PA ga chalaiduna leramle masidagi marai sai tharaktuna NIRF ranking da samagi manung salambadagi chanba ngamlaktaba horakli NIT Manipur hauji construction gi thabak chathariba sisukang loan chumna tawdaba thengnare mahaka amasum officer kharaga naknaba miyoisingda thika tawhonduna leramle NIT Manipur gi contract leiba sahi tara hena wajaraglaba oza amasum staff singu ki henduna amuk phau tawdriba mong interview tawraga extension pibigi chanabi amasung satharamle NIT Manipur gi students singi awat pa kya amasum classroom da class tawba hawdriba fawo director amasum register na August 13 amasum 15 dagi recruitment tawgani haina sili langli basi athing bathamle recruitment sarug yaramba sing awa ana mayunagani loinana kanagum amatana susingnaba tawrakthanaba khangalakli makasa tharak poina paunikhol pausi dige to papawna Manipur asi lairik laisu haiba miyoi kya lairabasu aranba thabak kya leptana sathari mayol Hauzik Manipur gi oiriba phiba masi yenglu bo maikei khudimakta sothabagi sothaba ngakta oiri lamdam amagi yanglen saru asi mahima sina oiribani khunai amadi thengnariba thawdo wathok amadi khunai adu asumba wakalon gi hawrapam masi university na oi ngasi maning handuna satliba lamdam asi mangromna sangsinana bo hona ba haibisi Manipur University da tamliba mairoi singi tawfodraba thawrang athawning ni haina Manipur Youth League mayol gi president Asem Prince na phungdorakli ngasi lamphel leiba mayol gi office ta pangthokiba pawgi mifam amada prince na makha taraduna Manipur University asi NIRF na India gi ranking pibada rank samagi manungda sanma ngamdana leidi lamdam asida lairik laisu hairaba miyoi kyana pik thana leirabasu fattaba tawroidaba
ꯊꯕꯛ ꯊꯧꯔꯝ ꯀꯌꯥꯗ ꯂꯦꯞꯄ ꯂꯩꯇꯅ ꯆꯠꯊꯔꯛꯂꯤꯕꯁꯤ ꯂꯝꯗꯝ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝ ꯑꯃꯠꯇ ꯑꯣꯏꯅ ꯋꯥꯍꯪ ꯍꯪꯕꯒꯤ ꯃꯇꯝ ꯑꯣꯏꯔꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯌꯨꯅꯤꯚꯔꯁꯤꯇꯤ ꯑꯁꯤꯗ ꯇꯝꯂꯤꯕ ꯃꯍꯩꯔꯣꯏꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤꯅ ꯇꯨꯡꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯂꯦꯞꯀꯗꯧꯔꯤꯕꯅꯤ ꯃꯔꯝ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯌꯨꯅꯤꯚꯔꯁꯤꯇꯤ ꯁ꯭ꯇꯨꯗꯦꯟꯠ ꯌꯨꯅꯤꯌꯟ ꯃꯨꯁꯨꯒꯤ ꯃꯤꯈꯜ ꯑꯁꯤ ꯑꯆꯨꯝꯕ ꯑꯐꯕ ꯃꯍꯩꯔꯣꯏ ꯈꯨꯟꯅꯥꯏꯒꯤ ꯇꯨꯡꯒꯤ ꯂꯝꯕꯤ ꯎꯕ ꯃꯤꯠꯌꯦꯡ ꯁꯥꯟꯅ ꯎꯕ ꯉꯝꯕꯒꯤ ꯃꯇꯤꯛ ꯃꯌꯥꯏ ꯌꯥꯎꯕ ꯂꯨꯆꯤꯡꯕ ꯈꯟꯅꯅꯕ ꯃꯤꯈꯜ ꯑꯣꯏꯍꯟꯁꯤ ꯃꯁꯤꯗ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯍꯩꯔꯣꯏꯁꯤꯡꯅꯁꯨ ꯑꯆꯧꯕ ꯊꯧꯗꯥꯡ ꯂꯧꯁꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯔꯛꯂꯤ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯄꯥꯎ ꯑꯃꯗꯅ ꯔꯣꯡꯃꯩ ꯅꯥꯒꯥ ꯀꯥꯎꯟꯁꯤꯜ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯂꯝꯕꯤ ꯊꯤꯡꯕꯒꯤ ꯈꯣꯡꯖꯪ ꯆꯤꯞ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯒ ꯌꯥꯅꯕꯗꯒꯤ ꯍꯟꯗꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯔꯣꯡꯃꯩ ꯅꯥꯒꯥ ꯀꯥꯎꯟꯁꯤꯜ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯂꯩꯉꯥꯛꯇ ꯗꯤꯃꯥꯟ ꯇꯧꯗꯨꯅ ꯆꯪꯁꯤꯜꯂꯛꯈꯤꯕ ꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯍꯥꯏꯋꯦ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯖꯤꯔꯤꯕꯝ ꯇꯣꯡꯖꯩ ꯃꯔꯤꯜ ꯑꯃꯗꯤ ꯂꯣꯛꯇꯥꯛ ꯄ꯭ꯔꯣꯖꯦꯛꯀꯤ ꯂꯝꯕꯤ ꯊꯤꯡꯕꯒꯤ ꯈꯣꯡꯖꯪ ꯉꯔꯥꯡ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯆꯤꯞ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯑꯦꯟ ꯕꯤꯔꯦꯟꯅ ꯎꯅꯗꯨꯅ ꯋꯥꯔꯤ ꯁꯥꯅꯔꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯌꯥꯅꯕ ꯑꯃ ꯄꯨꯔꯛꯄꯗꯒꯤ ꯂꯝꯕꯤ ꯊꯤꯡꯕꯒꯤ ꯈꯣꯡꯖꯪ ꯍꯟꯗꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯀꯥꯎꯟꯁꯤꯜ ꯑꯁꯤꯅ ꯊꯥꯗꯣꯔꯛꯄ ꯆꯦꯔꯣꯜ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯉꯔꯥꯡ ꯅꯨꯃꯤꯗꯥꯡ ꯄꯨꯡ 7 ꯈꯔ ꯍꯦꯜꯂꯛꯄꯗ ꯈꯣꯡꯖꯪ ꯆꯪꯁꯤꯜꯂꯤꯕ ꯂꯨꯞꯀꯤ ꯂꯨꯆꯤꯡꯕꯁꯤꯡ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯦꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯁꯟꯒꯤ ꯃꯤꯍꯨꯠꯁꯤꯡꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯆꯤꯞ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯒ ꯋꯥꯔꯤ ꯁꯥꯅꯕꯗ ꯆꯤꯞ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯅ ꯊꯥꯖꯕ ꯄꯤꯔꯛꯄꯗꯒꯤ ꯂꯝꯕꯤ ꯊꯤꯡꯕꯒꯤ ꯈꯣꯡꯖꯪ ꯑꯁꯤ ꯍꯟꯗꯣꯛꯄꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤ ꯅꯤꯡꯁꯤꯡꯕ ꯌꯥꯕꯗꯤ ꯆꯨꯔꯆꯥꯟꯄꯨꯔ ꯑꯃꯗꯤ ꯀꯥꯡꯄꯣꯛꯄꯤ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛꯀꯤ ꯆꯤꯡꯈꯣꯡꯗ ꯈꯨꯟꯗꯥꯔꯤꯕ ꯅꯥꯒꯥ ꯐꯨꯔꯨꯞꯅꯆꯤꯡꯕ ꯀꯣꯝ ꯑꯥꯏꯃꯣꯟ ꯆꯣꯊꯦ ꯔꯣꯡꯃꯩ ꯑꯃꯗꯤ ꯆꯦꯔꯨꯅꯆꯤꯡꯕ ꯐꯨꯔꯨꯞꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛ ꯍꯦꯗꯀ꯭ꯋꯥꯔꯇꯔ ꯆꯠꯄ ꯌꯥꯎꯅ ꯑꯇꯩ ꯊꯕꯛ ꯊꯧꯔꯝꯁꯤꯡ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯄꯗ ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯗꯕ ꯃꯥꯌꯣꯛꯅꯕꯅ ꯅꯣꯅꯦ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛꯇ ꯆꯜꯍꯜꯂꯨ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯅ ꯑꯜꯇꯔꯅꯦꯇꯤꯚ ꯑꯦꯔꯦꯟꯖꯃꯦꯟꯠ ꯁꯤꯜꯂꯨ ꯍꯥꯏꯗꯨꯅ ꯆꯠꯊꯈꯤꯕ ꯇꯥꯡ 19ꯒꯤ ꯂꯝꯕꯤ ꯊꯤꯡꯕꯒꯤ ꯈꯣꯡꯖꯪ ꯑꯁꯤ ꯆꯪꯁꯤꯟꯗꯨꯅ ꯂꯥꯛꯈꯤꯕꯅꯤ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯄꯥꯎ ꯑꯃꯅ ꯈꯨꯔꯥꯏ ꯁꯂꯟꯊꯣꯡꯗ ꯃꯩꯔꯥ ꯄꯥꯏꯕꯤꯁꯤꯡꯅ ꯋꯥꯀꯠ ꯃꯤꯐꯝ ꯆꯠꯊꯈ꯭ꯔꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ ꯐꯤꯕꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯈꯨꯠꯂꯥꯏ ꯄꯥꯏꯕꯁꯤꯡꯅ ꯃꯤꯌꯥꯝꯗ ꯑꯀꯤ ꯇꯨꯖꯨꯡ ꯄꯣꯛꯍꯟꯕꯤꯒꯅꯨ ꯍꯥꯏꯅ ꯈꯨꯔꯥꯏ ꯅꯟꯗꯩꯕꯝ ꯂꯩꯀꯥꯏꯒꯤ ꯃꯩꯔꯥ ꯄꯥꯏꯕꯤꯒꯤ ꯁꯦꯀ꯭ꯔꯦꯇꯔꯤ ꯁꯂꯥꯝ ꯑꯣꯡꯕꯤ ꯒꯤꯇꯥꯕꯂꯤꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯔꯛꯂꯤ ꯉꯁꯤ ꯅꯣꯡꯉꯥꯜꯂꯝꯗꯥꯏ ꯄꯨꯡ 1 ꯇꯥꯔꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯁꯛ ꯈꯪꯗꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏ 5 ꯔꯣꯝꯅ ꯈꯨꯔꯥꯏ ꯅꯟꯗꯩꯕꯝ ꯂꯩꯀꯥꯏꯗ ꯂꯩꯕ ꯊꯣꯛꯆꯣꯝ ꯅꯣꯡꯌꯥꯏꯒꯤ ꯒꯦꯠ ꯅꯝꯈꯥꯏꯗꯨꯅ ꯆꯪꯂꯛꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯗꯨꯅ ꯏꯃꯨꯡ ꯃꯅꯨꯡꯒꯤ ꯃꯤꯑꯣꯏꯁꯤꯡꯗ ꯑꯀꯤ ꯇꯨꯖꯨꯡꯕ ꯄꯤꯕ ꯊꯧꯑꯣꯡꯕꯨ ꯌꯥꯅꯤꯡꯗꯕ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯇꯨꯅ ꯉꯁꯤ ꯈꯨꯔꯥꯏ ꯁꯂꯟꯊꯣꯡꯗ ꯃꯥꯏꯀꯩ ꯑꯗꯣꯝꯒꯤ ꯃꯤꯑꯣꯏꯁꯤꯡꯅ ꯋꯥꯀꯠ ꯃꯤꯐꯝ ꯆꯠꯊꯈꯤ ꯋꯥꯀꯠ ꯃꯤꯐꯝ ꯑꯗꯨꯗ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯈꯤꯕꯤ ꯁꯣꯏꯕꯝ ꯑꯣꯡꯕꯤ ꯒꯤꯇꯥꯕꯂꯤꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈꯤꯕꯗ ꯏꯔꯥꯡ ꯑꯁꯤꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯗꯨꯅ ꯃꯤꯀꯨꯞ ꯈꯨꯗꯤꯡꯒꯤ ꯀꯔꯤ ꯊꯣꯛꯀꯗꯒꯦ ꯈꯟꯕꯗ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯀꯌꯥ ꯇꯨꯝꯐꯝ ꯆꯥꯐꯝ ꯈꯪꯗꯅ ꯂꯩꯔꯤꯕꯅꯤ ꯃꯁꯤꯗ ꯈꯨꯠꯂꯥꯏ ꯄꯥꯏꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯈꯔꯅ ꯂꯩꯀꯥꯏ ꯑꯁꯤ ꯈꯛꯇꯗ ꯅꯠꯇꯅ ꯃꯐꯝ ꯑꯇꯩꯗꯁꯨ ꯀꯤꯌꯟ ꯈꯪꯍꯟꯕꯒꯤ ꯊꯕꯛ ꯑꯁꯤ ꯇꯧꯕꯤꯒꯅꯨ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯇꯕ ꯂꯩꯔꯕꯁꯨ ꯑꯌꯨꯛ ꯅꯨꯡꯊꯤꯜꯗ ꯂꯥꯛꯇꯨꯅ ꯀꯔꯤ ꯄꯥꯝꯂꯤꯕꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨ ꯈꯪꯍꯟꯕꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯈꯤꯅꯁꯨ ꯄꯥꯎꯁꯤꯗ ꯄꯜꯂꯤ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯄꯥꯎ ꯑꯃꯅ ꯀꯛꯆꯤꯡꯗ ꯆꯦꯜꯂꯤꯕ ꯇꯨꯔꯦꯜꯁꯤꯡꯒꯤ ꯂꯩꯔꯥꯏ ꯅꯤꯡꯈꯥꯏꯔꯛꯄ ꯌꯥꯕ ꯂꯩꯕꯒꯤ ꯆꯦꯛꯁꯤꯟ ꯊꯧꯔꯥꯡꯒꯤ ꯊꯕꯛ ꯂꯧꯈꯠꯅꯕ ꯈꯪꯍꯟꯈ꯭ꯔꯦ ꯅꯣꯡ ꯂꯦꯞꯇꯨꯅ ꯆꯨꯕ ꯑꯁꯤꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯗꯨꯅ ꯀꯛꯆꯤꯡ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛ ꯐꯥꯎꯗꯨꯅ ꯆꯦꯜꯂꯤꯕ ꯇꯨꯔꯦꯜꯁꯤꯡꯒꯤ ꯏꯁꯤꯡ ꯏꯃꯥꯏ ꯍꯦꯟꯒꯠꯂꯛꯄ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯇꯨꯔꯦꯜꯁꯤꯡꯒꯤ ꯂꯩꯔꯥꯏ ꯅꯤꯡꯈꯥꯏꯔꯛꯄ ꯌꯥꯕꯒꯤ ꯑꯀꯤꯕ ꯂꯩꯕꯅ ꯗꯤ.ꯁꯤ ꯀꯛꯆꯤꯡꯒꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗꯒꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯆꯦꯛꯁꯤꯟ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯤꯀꯨꯞ ꯅꯍꯨꯝꯁꯤꯡꯅ ꯂꯩꯅꯕ ꯈꯟꯈ꯭ꯔꯦ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯕ ꯑꯣꯐꯤꯁꯤꯌꯦꯜꯁꯤꯡꯅ ꯄꯥꯏꯈꯠꯄ ꯌꯥꯕ ꯆꯦꯛꯁꯤꯟ ꯊꯧꯔꯥꯡꯒꯤ ꯊꯕꯛ ꯄꯥꯏꯈꯠꯅꯕꯁꯨ ꯗꯤ.ꯁꯤ ꯀꯛꯆꯤꯡꯒꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗꯒꯤ ꯈꯟꯈ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯔꯤ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯇꯨꯔꯦꯜ ꯂꯩꯔꯥꯏꯁꯤꯡ ꯅꯤꯡꯈꯥꯏꯔꯛꯇꯨꯅ ꯏꯁꯤꯡ ꯊꯨꯝꯖꯤꯟꯕ ꯇꯥꯔꯕꯗꯤ ꯃꯈꯥꯒꯤ ꯍꯦꯜꯞꯂꯥꯏꯟ ꯇꯦꯂꯤꯐꯣꯟ ꯅꯝꯕꯔꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤꯗ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯐꯣꯟ ꯇꯧꯔꯛꯅꯕꯁꯨ ꯈꯟꯈ꯭ꯔꯦ ꯍꯦꯜꯞꯂꯥꯏꯟ ꯇꯦꯂꯤꯐꯣꯟ ꯅꯝꯕꯔꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨꯗꯤ 6099159819 SDO ꯀꯛꯆꯤꯡꯒꯤ 8787682707 ꯑꯃꯗꯤ SDO ꯋꯥꯏꯈꯣꯡꯒꯤ 9862405688 ꯑꯁꯤꯗ ꯇꯦꯂꯤꯐꯣꯟ ꯇꯧꯗꯨꯅ ꯈꯨꯗꯛꯀꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯂꯧꯈꯠꯄ ꯌꯥꯕ ꯊꯕꯛꯁꯤꯡ ꯂꯧꯈꯠꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯂꯥꯎꯊꯣꯔꯛꯂꯤ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯄꯥꯎ ꯑꯃꯅ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯚꯦꯠ ꯇꯈꯦꯜ ꯃꯌꯨꯝ ꯂꯥꯛꯄꯅ ꯂꯩꯈꯤꯗꯕꯗ ꯑꯋꯥꯕ ꯐꯣꯡꯗꯣꯔꯛꯂꯤ ꯄꯥꯝꯕꯩꯅ ꯂꯨꯆꯤꯡꯕ UNLF-MPAꯅ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯚꯦꯠ ꯇꯈꯦꯜꯂꯝꯕꯝ ꯂꯥꯛꯄ ꯑꯦꯂꯥꯏꯁ ꯑꯖꯤꯠ ꯃꯁꯥꯒꯤ ꯑꯅꯥꯕ ꯑꯃꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯗꯨꯅ ꯊꯥ ꯑꯁꯤꯒꯤ 13ꯇ ꯂꯩꯈꯤꯗꯕꯗ ꯑꯋꯥꯕ ꯐꯣꯡꯗꯣꯔꯛꯂꯤ ꯂꯧꯍꯧꯂꯨꯕ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟꯠ ꯑꯣꯐ ꯄꯕ꯭ꯂꯤꯁꯤꯇꯤꯒꯤ ꯃꯤꯗꯤꯌꯥ ꯀꯣꯑꯣꯔꯗꯤꯅꯦꯇꯔ ꯆꯔꯥꯏꯔꯣꯡꯕ ꯊꯣꯛꯆꯣꯝꯅ ꯈꯨꯌꯦꯛ ꯄꯤꯗꯨꯅ ꯄ꯭ꯔꯦꯁ ꯊꯣꯛꯄ ꯆꯤꯔꯣꯜ ꯑꯁꯤꯅ ꯍꯥꯏ ꯅꯨꯡꯁꯤꯕ ꯏꯇꯥꯎ ꯂꯥꯛꯄ ꯑꯁꯤ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯏꯁꯀꯤ ꯅꯣꯡꯒ꯭ꯔꯦꯟ ꯃꯌꯥꯏ ꯂꯩꯀꯥꯏꯗ ꯂꯩꯕ ꯇꯈꯦꯜꯃꯌꯨꯝ ꯀꯥꯟꯇꯣ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯏꯕꯦꯅꯤ ꯑꯅꯤꯒꯤ ꯑꯅꯤꯁꯨꯕ ꯃꯄꯥꯔꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯏꯪ 1949ꯒꯤ ꯖꯅꯋꯥꯔꯤ 3ꯗ ꯐꯪꯖꯈꯤ ꯃꯆꯤꯜ ꯃꯅꯥꯎ ꯑꯍꯨꯝꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯏꯇꯥꯎ ꯂꯥꯛꯄꯅ ꯑꯅꯤꯁꯨꯕꯅꯤ ꯅꯨꯡꯁꯤꯈꯤꯕ ꯏꯇꯥꯎ ꯂꯥꯛꯄ ꯃꯔꯩꯕꯥꯛ ꯃꯄꯨꯔꯞꯄꯨ ꯅꯨꯡꯁꯤꯖꯕ UNLFꯅ ꯆꯪꯁꯤꯜꯂꯤꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯅꯤꯡꯇꯝꯕ ꯍꯟꯖꯤꯟꯅꯕꯒꯤ ꯂꯥꯟ ꯑꯁꯤꯗ ꯊꯋꯥꯏ ꯍꯛꯆꯥꯡ ꯀꯠꯊꯣꯛꯄ ꯄꯥꯝꯖꯈꯤꯕ MPAꯒꯤ ꯅꯤꯡꯇꯝ ꯂꯥꯟꯃꯤ ꯑꯃꯅꯤ ꯏꯇꯥꯎ ꯂꯥꯛꯄ ꯍꯣꯠꯅꯕ ꯀꯟꯕ ꯑꯋꯥ ꯑꯅꯥ ꯊꯤꯗꯕ ꯊꯛꯁꯤ ꯈꯛꯁꯤ ꯂꯩꯕ ꯂꯥꯟꯃꯤ ꯑꯃꯅꯤ ꯏꯇꯥꯎ ꯂꯥꯛꯄꯅ ꯃꯅꯨꯡ ꯃꯇꯝ ꯆꯥꯗꯅ ꯈꯪꯍꯧꯗꯅ ꯂꯩꯈꯤꯗꯕ ꯑꯁꯤꯗ ꯑꯋꯥ ꯃꯩꯁꯥ ꯂꯪꯍꯧꯔꯤꯕ ꯏꯃꯨꯡ ꯃꯅꯨꯡ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯔꯨꯞ ꯃꯄꯥꯡ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯀꯤ ꯑꯋꯥꯕꯗ UNLFꯅ ꯊꯃꯣꯏ ꯁꯣꯛꯅ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯖꯔꯤ ꯍꯥꯏꯅꯁꯨ ꯄꯥꯎꯁꯤꯗꯁꯨ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯔꯛꯂꯤ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯄꯥꯎ ꯑꯃꯅ
Angaubi Sanuna Best Actress ki mana phonglakle Manipur ki actress Angaubi Sanuna Thulsri International Film Festival 2024 da special mention for Best Actress ki mana phonglakle Before I Leave You Again haiba film asida Angaubina maki ahanba film debut performance bihibne ma umai paklaba modeling career da Femina Miss India ki title lokre Shikada film production amadi Maira Lighters production ki makada Bijau Thangjam Sudip Khuraijam amadi Olivia Shijaguru Mayumna producer toba Before I Leave You Again haiba film asi Zogesh Lohana direction pibane film asida Angaubi ki ahanba acting career oiduna special mention for best actress oibadana best cinematography amadi special mention for best actress pune award om phangki hari loshilak poina tenda ko pawman chief minister na Kouduna Wari sanakhre Assam Rifles ki Lieutenant General Sri Vikas Lakhera amadi IGR South ki Major General Sri Rabarop Singha chief minister and Biren ngarang maki secretariat office ta Kouduna Wari sanakhre hari unabadu da chief minister ki maikai digi hausik lamdam asida thokliba irang asiga mari leina lamdam asida mahoksa ki punsida hanjin hanba ngamna ba honaba Indian citizens singi life and property ngak senbada ana lawriba thaudang sing thagat phongdokhi makata no sumiyam ga afaba mari thamnaba pauktak supi hi haide su pawusida makata na su phongdorakli loisilak poina memla tentak pa headlines khara mem special oina thamjage United Committee Manipur gi President Jaisendra Konthaujam na lusingduna ngasi USM office ta History of Revenue Administration in Manipur 1946 to 2010 AD release tawkhre amaromdana Sana Konung Palace compound Imphal da ngasi Monish Ningthaujam na iba aronba khuzul thorang haina mingthon ba lairi ngasi Rajya Sabha MP Ningthau Laisem Sana Jawa chief guest oiduna phongdokre adu hausko ina di myam paus matang sa dusin jarage masu myam puna no update ngamin si